Braćo i sestre, dragi prijatelji, ne samo u Srbiji, nego svuda gde živi srpski narod, velike polemike, podele, kontraverze i sukobe donela je najava da će u prestolnom Beogradu biti održana manifestacija koju nazivaju Europride. Ova tema je nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neposredno posvjedočili predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Stoga, otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. U dušu nas, pravoslavnih hrišćana, je usađeno učenje crkve, izraženo već na početnim stranama Biblije, gde je zapisano da je Bog stvorio čoveka kao dva pola, kao muško i žensko, što znači da su brak i porodica od postojanja sveta do danas i do kraja sveta i veka definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom decom. U potpunosti razumemo suštinski opravdanu veliku zabrinutost našeg naroda koji je u grubom promovisanju i nametanju politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet, da sve postane krhko, relativno i fluidno, osetio dubinsko, sistematsko ugrožavanje svih temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice. Iz ovih razloga smo više puta u neposrednom razgovoru najvišim predstavnicima države izneli razloge zbog kojih smatramo da je nužno i opravdano otkazivanje Europride-a. U isto vreme podsjećam da Crkva Hristova poštuje Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je Crkva protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava. Molimo se Hristu Gospodu da nas molitvama Svetog Save Srpskog u vreme kada su pred našom otadžbinom i narodom različita iskušenja i problemi liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnutog.